असाब नोंमै सिजिनदुना लोना थिंख्रबा लालहरुप अमगी कैदर सारगा सेल खाइबा लाकपनि हाइबा नुपा अमा फारबा मतुंगा सिंजमई पुलिस सिनख्रे अमसुंग ओजासिंगना पोक्सो एक की मतंगदा निंगथिना खंगदबनि हाइना NCERT CIET न्यू दिल्ली की जॉइंट सेक्रेटरी डॉक्टर AP बेहराना फोंदोक्रे मयाम खुरमजरी दोम येंगबिरिबसे इम्पैक्ट न्यूज नि आई पिंकी ओग्रम ना हुजि पुंजासी फावबगी मरुइबा पाउसिंग मयाम दा पिजरी सासिनबा नोंमै सिजिनदुना लोना थिंख्रबा लालहुलुप RPF की कादर सारगा सेल खाइबा लाकपनि हाइबा नुपा अमा फारबा मतुंगदा सिंजमई पुलिस ता सिनख्रे फारबा नुपा अदु लिवा लंबी माइबम लेकाई बोकुल मखोंदगी ओइनाम विसेम्बो चही 93 अपो बैक न्यूज ना फंगबा पाउदा इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की सिंजमई पुलिस स्टेशन ना कोनबा हाउबम मरक कैसाम लेकाइदा लेबा नावरेम बोजरेंद्रो कौबा अमगी युमदा ngasi ayuk pung 3 ताबा matamda thokibani yum adugi thongal lomdagi bisembo na thongal adu kakhatlaga sumangda changlaktuna yum adugi thongnawda da mingsel sing akai atoi thoanba haurakhi tanja aduda yumgi mioi sing thoklakpadagi bisembo wal chongkhatuna chenki yumgi mioi singna thongal hangdoktuna yenglubada bisembo hairiba nupa asina nongmai puthoktuna amuk hanna imung aduda changlakhi imung manunggi mioi singa muknaraba matungda oinam bisembo fakhibani hairi thodok thofamda sinjamai police station ki kangbu ama laktuna mahakpu fagat khibaga loinena case ama laukhatuna thizinba haukhre hairi मालूम चंगा अदमाइन तौर फार अखोई इनापा से फार नमनर कानी मांगोंदगी तोयगन की नोंमई यावमदन फलमदन मुन्नला थुगा kai तौसे अदुगा आइदी मादी सेम पुनसलगदंग थममका आइदी माइ ममानबा मा समरो मयाइ लेकाइदगिनी हाय ममिंगदी आइ थुदोकपा खंगद्रे अदुगा हांगो थुदंग गाय हौरी हायरा कांदा अदुगी पोतुदा मु आइनो मु मासे मु तानाबा मु सतपने अदुगी मतन मु अनि दुदी लेरमद्रे नोंमई यावरे नहारोने सेदम हायरेबा हौजिगी माना हौजि हाय लिली लेमा काइंद हायदो अदुगी पोसे मासे RPF का मई लेने RPF किनी हायबगी वाल तादा अदुमाइना सुम हायबा मासे अदुदा कोजु अहमदि किरुरे अदु सेकेंड टाइम लाखोजदि मासुंबा मु ओरगसु तौदे यादबा थबकनि मसि कनानो खंदोसेना अदुमाइन तौरकान तौबनेना आई फत्तबा सुमाने तौबो थबकसि याइगदि असेंबो ओरगदि होय मियामगी नि अदुम तौबम थोपनेने खलगसु खोजु खरा मी ह्यूमनिटी ग्राउंड दे येंजरगसु को सुमाना ओइदा पादबदा मयाम तौरकान तौबजे खोइदा हरासमेंट पीसिबजे खितंग नुआइसि ओजा सिंगना पोक्सो एक की मतंगदा निंगथिना खंगदबनि हाइना NCERT CIET न्यू दिल्ली की जॉइंट सेक्रेटरी डॉक्टर AP बेहराना फोंदोक्रे लमफेल पाता लेबा ICM की कॉन्फ्रेंस हॉल दा समग्र शिक्षा की मखादा स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च ट्रेनिंग न सिंधुना पांगथोकपा की रिसोर्स पर्सन अमदी स्टेट रिसोर्स पर्सन की निष्ठा इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम हौदोकपगी थरोमदा वाफमसी फोंदोखिबनी ट्रेनिंग प्रोग्राम हौदोकपगी थरोमदुदा डॉक्टर बेहराना ट्रेनिंग प्रोग्राम मसिना लेबाक असिगी ओइना हौजिक फाउबदा निष्ठागी मखादा क्लास 1 दगी 8 फाउबगी थाकता ताकपी तंबिरिबा ओजा लाख निफुगनि थोय हेना ट्रेनिंग असिदगी कानबा फंख्रे ओजा सिंग असिना लम खुदिंगदा महिरोय करमना लोइनगनि हाइबा खंगन खिबगा लोइनना मखा तानसु मथौ ताबा ट्रेनिंग पीबगी थबक सिंग चथरी मणिपुर की ओइनसु ओजा लिसिंग तरा मरी रोम हेना लेरिबा असिदसु होलिस्टिक एडवांसमेंट ओहेनना बा हाइदुना की रिसोर्स पर्सन अमदी स्टेट रिसोर्स पर्सन सिंगी ट्रेनिंग प्रोग्राम असि पांगतोकपनी ट्रेनिंग प्रोग्राम असिदा तोंगान तोंगान बा लमदा सरुक अहुम थोकना खाइदोक्तुना ट्रेनिंग पीरी हौजिकी मतमदा होंगलक्लिबा खोंगजेल असिदा ओजासिंग असिना निंगथिना पोक्सोगी मतंगदा खंगबगा लोइनना चटपा मथौ ताई ngasi hauduna pangthokliba training program asida KRP ki oina numit mangani SRP ki oina numit nini chupna training asi chathagadauri. There are some communication gap in training many times when we organize training because we use 3 to 4 layer training. So we first of all at national level resource person, they train the state level resource person, then district level, then block level, then going to teachers. So to reduce the particularly limitations of cascade mode of training and reduce the communication gap, only 2 layers of training has been planned. One is first the national level trainers, about 120 national level trainers who will be in 8 different groups, and each group will constitute 15 national level resource person. They will be training the key resource person and state resource person leadership, and directly these key resource person will be training the teachers. Health Minister Lakpok Lakpam Jayanta Kumarna lamdam asida hauzariba hidaki magun leiba amadi senthok leigada ba pambi sing ekoi punna hotnaduna semgat minasi haina phongdokre
diabetes, arthritis amadi dengue na chingba laina fahanba ngami hairiba scientific londa Tinospora cordifolia haina khangnariba ningthau khongli ki maramda Bisnupur district ki Kiamba Ningsing Sanglenda pangthokpa extensive awareness cum workshop ta wafamasi phongdokhibani State Medicinal Plants Board Manipurna Tonjau Educational Trust Thanga Hisnam Laikai Sinduna Pangthokiba Thoramaduda Minister Jayant Kumana Makhatana Lamdam Asida Senthok Laina Thaba Yaba Pambi Kayalai District Khudingmakta Medicinal Plant Thananaba Lupa Lak Amamam Pithananaba earmark Taure Hairi Thoramaduki technical section da Tinospora cordifolia Ningthau Khongligi Maramda CSIR Jorat ki senior scientist Dr. Honhanlal Agro Pratyaksha Biotech New Delhi ki Migranko Das Devavon Bio Agrotech ki director Birjit Burman Amadi All Manipur Trained Medicinal and Aromatic Promoters Consortium ki president P Devakanta Singh na resource person oina wafam kaya miyam da khangan ki Kamain tu nang mini mi pantang oi do nang pisah di pai kan. Je pisah pai kan ini mi pak dah ni pantang ka pan. Saya yang jaga din nang drone dum ke pro ngamoy. Nai atu oi batara ka di aku da nature asuk sa ong makli give ma kudol ma pi jang aku lai ra kan da. Aku ni masih khamjin diru ke do ki no na ha bisa hang ngai ni. Sericulture, horticulture, then agriculture, then medicinal plant board. Asi mayam je punjil lak tabi ya taba ma yaw. Kangpokpi district ki Daily village ta ngarang Sansad Adarsh Gram Yojana Outer Manipur Parliament ki member oriba Dr. Lorho S. Fozena launch taukre loinana Daily village asi MP Dr. Lorho na model village ki thakta on khatnana basu hotnaragani hairi thoramaduga mari lainana MP Dr. Lorho na hai Sansad Adarsh Gram Yojana hairibe scheme asi kumjali singani ge supna tara marida Prime Minister Narendra Modi na haudokhibani scheme asi ki makhada Lebak asida leriba khungang singba awonba chawkhatpa khungang ama oihannanabani loinana parliament ki member pumnamak na gram panchayat amamam adopt tawraga social development purakpa ngamnana ba hotnabada scheme asiki pandamni scheme asiki makhada mahakna daily village adopt tawre haina lauthokhi September amadagi kuntra fauba chathariba National Nutrition Month ki thaurambu miyamda wakhalon tahanabagi thauram ama District Administration Imphal East Uchekon Nongchup Jila Parisad Torban Khetri Laikai Gram Panchayat Khongman Gram Panchayat Uchekon Nongpo Gram Panchayat Uchekon Nongchup Gram Panchayat amadi ICDS Project Imphal East na punna sinduna pangthokre Imphal East ki akampata leiba Ivudo Wangbrel Khana Chaubagi Laipungda pangthokiba ngasi ki thoramaduda Imphal East ki DC Dr. Rangita Bali Uchekon Nongchup Jila Parisad के member Seram Nekel Imphal East Jila Parisad की CEO NG Jogendra na chingba maru oiba mioi kayana sarukya ki ngasi ki thoramaduga mari lenena Uchekon Nongchup Jila Parishad ke member Seram Nekel na phongdokhibada mama oibi singna mirolingai matamda afaba chinjak chahaudrabadi poklak toriba macha aduda makhal kaya ge laina narakpa yai maram asina Uchekon Nongchup Jila Parishad na konba mafam singda leiriba nupi khudingmak afaba chinjak chahanbagi pandamda miyamda wakhalon pinanaba ngasi ki thorom asi pangthokpani haiki राष्ट्रीय पोषण माह की थौरम से सेप्टेम्बर थादा पांथोकपनी अदुसी अखोई एरिया की ओइना ngasi si mayamda aware oinanaba aduga mostly अखोगी अंगनवाड़ी वर्कर्स सिंग हेल्पर्स सिंग अदगी आशागी लेबिरिबा कनो सिंग mayam si punna khangminnaraga अखोइना हेना मसा मउ फबा अंगांग mayam ama adagi mama gi health nutrition adisinguma mayam si da focus tawraga pangthok chabani Political Gilamda Nauna Khongdarakliba film actor Mahesh Thaunau Zambu Republican Party of India AG Manipur State Committee ki President Oina Hayeng Lauthoklagani Hayeng RPI AG National President Su Oiriba MOS Social Justice and Empowerment Ramdas Athawale Imphal da Laktuna Party asigi Manipur State Committee ki Office Sangabaga Loinana Lamboi Khongnangkhong Trade and Expo Center da miyam gi mifam amasu pangthokani Hayeng Sangaga Doriba Kaisam Ahaibam Laikai Churuchanpur Parking Maning da Lairiba RPI A Manipur State Committee ki Office ta ngasi Paumi Singa Unabada Wafam Singh asi RPI A gi Assam State ki President Oriba Hitesh Diorina Thamlam Khibani
अपुनबा अवांग नोंपोक लमदमगी ओइनसु पार्टी असिगी जनरल सेक्रेटरी गी फमसु महेश थौनाउजमना ओइरे हाइना महाकना मखा ताखी लोइनना हयेंग पांगथोकदोरिबा मिफम अदुदा RPIA मणिपुर स्टेट कमिटी दा यावगदबा मियोय सिंगसु लाउथोकलगनी हाइरी. So tomorrow we are going to have a good time with Minister. He'll talk with the public. He will discuss about all the disabled persons problem, about NGOs, about our party programs, everything. So he will be landing tomorrow around 2 o'clock. After that, we are going to have like our office inauguration program. Then after that, we will go for our public meeting, Republican Party of India meeting. Our newly a committee is been organized. Our committee is formed in northeastern level. That is to unite all the 80 states of Republican Party of India. So newly we have appointed Mr. Maheshji as a General Secretary for Northeast Republican United Committee. मतंग स्वाइस ब्रेक अमलौसे के ब्रेक की मतुंगदा होटल एकोमोडेशन सर्विस की GST रेट हंथखिबना टूरिज्म सेक्टर दा अचौबा कानब पिबा ngamlagani हाइना यूनियन टूरिज्म मिनिस्टर प्रहलाद सिंह पटेल ना फोंगदोखिबगी पाव अमदी मणिपुर अमसुंग मालेम की तोंगान बी पाव सिंह पुदुनु लाक्चगे इंपैक्ट न्यूज पुमी एंगता तुनले मयाम बमुकहना तराम नोकचरे बुलेटिन से की मखाता पाव मयाम पिजरी. होटल अकोमोडेशन सर्विस की GST रेट हंतक कक्थखिबा सिना टूरिज्म सेक्टर दा अचौबा कानब अमा पीबा ngamlagani हाइना यूनियन टूरिज्म मिनिस्टर प्रहलाद सिंह पटेल ना हाइरी. न्यू दिल्ली की इंडियन टूरिज्म मार्ट ITM दा पांगथोखिबा कर्टन राइजर प्रेस कॉन्फ्रेंस अमा महाकी वाफम असी प्रहलाद सिंह पटेल ना फोंगदोखिबनी लेंगाक असिगी पोथोक सिंह मपा लेबाक दा थादोकपा ngamnabagi पांदमदा ITM ना सिंदुना पांगथोकदोरिबा थौरम असिदा लेबाक यांखैगा माथोगी इंटरनेशनल डेलीगेट चनीगा निफुना सरुक यागदौरी. लेबाक यांखै माथोय असिगी मनुंगदा अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इटली, मलेशिया, न्यूजीलैंड, रशिया, साउथ कोरिया, UK अमदी US से यावरी. October kunga mathoida pangthokadoriba Maharashtra Assembly election asiga mari lainana Indian Revenue Service ki han officer oiramba Madhu Mahajan amadi B Murli Kumar bu Special Expenditure Observer oina Election Commission na hapkre. Mikhal asiga mari lainana Mumbai da sel lienbana chingba chathaba thabak thauram sing pumnamak Madhu Mahajan na Chief Electoral Officer ga loinana yengsingani aduga Murli Kumar Maharashtra gi atai mafam sing da thokliba thodok sing adu election authority amadi officer single loinana Pune dagi yengsanbagi thabak tawgani. Loinana special observer singna electoral missionary yauna atai thabak thauram sing yengsinbaga loinana Mikhal ga mari lainana voter singda sel yenba amadi UP thaklamba miyoy singi mathakta action laukhatkani hairi. Kaithel Manbi Battalion of 9th Sector Assam Rifles na IGAR South ki makhada Manipur Archery Association ka khusam naduna numit humni chupna chathagadaba state level archery championship ngarang dagi haukre. Kaithel Manbi Garrison da ngarang dagi haukiba championship asida archery club tarani thoi dagi archer nupi tara taret yauna archer homfuna saruk yari. Ahoba numita Indian qualifying round pangthok liloine na ngasi nini chanba numita compound amadi recurve ki qualifying round chathari. Arobda bulletin is headlines amuka hana miyam da thamzari. Asaba nong may season aduna lona thingraba lalolup amagi kadar saraga sel khaiba lakpani haiba nupa ama farba matungda sinjo may pulis sinakre. Amasung Oza Singna Pokso Eki Matanda Ningtina Kangadabani Haina NCERT CIET New Delhi Joint Secretary Dr. AP Behrana Fondorakre.